I pozdrav, čao ekipa, evo nas opet u još jednom unboxing videu. Ovoga puta nije ni Pink Panda, ni Temu, nego ni manje ni više Sinse. Ovoga puta sam naručila sve što mi treba, naravno koji uvijek. Dogodi se na Temu nekada nešto uzmem što mi baš i ne treba, ali eto šta da radimo. Pa hajdemo vidjeti što sam ja to naručila iz Sinse ovoga puta. Znači, evo ga, jedna roza trenerka. Prilično je tanka, ali ok. Već sam kupovala pa znam kako funkcioniraju. Sad usporedbe radi, tipa. Znači, ovo je sa Temua trenerka, siva. Deblja je, oprana je bar jedno 40 puta, ako ne i više. Evo, nema ništa, nikakvih mucica. Često mi znaju ljudi komentirati da je sve katastrofa što se tiče Temua. Evo, znači ovo je primjer da nije katastrofa, samo se treba čitat, gledat, pazit na recenzije i gledat slike. Jer slike puno govore. Sad, evo ga, druga trenerkica bijela. Evo, usporedbe radi, sad vidite i sami kolika je razlika. Evo, znači, doslovno ko da se vidi kroz nju, bez obzira što je tanka. Može se nositi, koristiti više puta. Evo, treća boja, ružičasta. Mi žene sa ružičastom nema života. Sad naručila sam i još jednu trenerkicu za dijete. Isto taka situacija, znači koji ove za odraslim. Znači, evo. Može se nosit, ali Temu isto nije loše, tako da ljudi malo više čitajte, pazite, gledajte. Uostalom još uvijek postoji povrat, pa možete lijepo tamo stisniti onaj povrat, pa dobijete markicu, vratite proizvod. Evo, druga još trenerkica. I da, usput i ova je haljinica sa Temua. Nekako mi je danas pao make-up onako malo možda neki novogodišnji možda ili božićni, taman uz ovu torbicu što mi je sad stigla iz Sinse. Dok ja nađem. U međuvremenu evo još jedna trenerkica. Naručila sam jedno 6, 7, 8 trenerki s Temua Harpetino majici i naručila sam jedne hlače. Bombe. Šuškave su strašno. Ali ok. Kako će mi biti u njima, bom vam rekla, javila. Simpatične izgledaju, ali i naravno. Pa nije toliko vruće, a ja sam naravno opet gledala kupače koji svake godine. Naručila sam jedan iz Sinse. Evo ga. Pa evo, slušam šta kažete. Vjerojatno da ću naručiti jedan sa Temua. Već gledala sam par puta, nisam naručila odmah, naravno rasprodani su. Sad, i ova torbica što sam rekla da taman ide uz ovaj luk. Pišite u komentarima kako vam se sviđa. Da li vam se uopće sviđa? Pišite ocjene. Evo torbica. Mala slatka. Mislim da sam je platila nekih 7-8 eura. I tada. Šta kažete? Pišite obavezno u komentarima. Lijep pozdrav. Volim vas. Ostanite mi sretni, veseli, nasmijani. Nemojte zaboraviti me supportati ako vam se sviđa ovakvi videi ili za više ovakvih videa me zapratite. Volim vas, vaša Seka iz Osijeka. Do slušanja, lijep pozdrav i čujemo se, vidimo se. Pusa, čao, bok. Pozdrav!